Abunge a kiama kia Jubilee ni mahuthirire uigi wao thiini wa bunge hari kuhinyiriria gwikwo kwa maugaruruku watho-ini wa kuramata ithurano mutaratara-ini uria utemanirio ni mutongoria wa aria aingi Aden Duale. The Election Offences Amendment Bill, National Assembly Bill number 38 of 2017 from 14 days to 1 day, and 4 the Election Laws Amendment Bill, National Assembly Bill number 39 of 2017 from 14 days to 1 day. Ikinya ria mbere kuria bunge riuma kuhitukia ihinda ria gucabithia mutaratara ucio kuma thiku 14 nginyagia thiku 1 na riria ihinda ria guikia kura rikinyire abunge 144 Jubilee nimetikanirie gucenjia kwa ihinda riu na abunge 53 NASA maregana na rendekithia riu. So the total ayes 144, nays 53 and abstentions nil. Therefore the motion is taken. Ikinya riu ria Jubilee niritumire abunge anasa maumururuke nja wa bunge makiuga ikinya riu rititanyitwo gucenjia urugamiriri undu umwe na uramati wa ithurano naguo mwena wa thirikari ni ugire muoroto munene wa maugaruruku maya ni kurehe kihonia kia wagagu wa kiuteti uria ugumeire bururi. This bill is saying yes, let the two systems, electronic transmission and manual system, let them move concurrent. Let's have live stream. It's saying that ultimately the chair of IBC must receive the 34 A's and 34 B's physically for him to announce the winner. That's what the bill is saying. In terms of when you amend a law, obviously you must come up with regulations. If at all you are going to bring an amendment, obviously it will force IBC to come up with a regulation for purposes of operationalizing that particular statute. And we don't have that time, Mr. Speaker. Na ndugamano ndinathirira hau thutha wa mubunge wa Samburu niwe Maishon Reshomo okiriire abunge anasa kiuga mari na urugari wa kiuteti no miario yake ndina mukirwo wega ni mubunge wa Dagoretti niwe Simba Arati uria ugire matigwitikira Jubilee ihuthire uingi wa nambia guthariria bururi. Nafikiri ni joto ndio mko nayo mingi. Kwa hivyo joto, ikiwa na joto mnakunywa maji baridi alafu joto inapoa. Kwa hivyo ningeomba tu hiyo joto turudishe hiyo joto ndio tuone Kenya yetu bila itaendelea. Kuna nia mbovu ya kutaka kurudisha muda wa kuchapisha mjadala huu. Amtutishi, atutishiki na tutakubali. Mamwe ma mogaruruku maria marendekithio thiini wa watho uyu ni maumirira ma githurano makamemerekagio na njira ya kiriu ni iria yahuthagirwo hau kabere na kuria kwina ngucanio cia maumirira njira ya hau kabere niyo iria ikoragwo na uge wa muthia. Mitambo ya kumemerekia maumirira no muhaka igurwo kana icenjio thiko 120 mbere ya githurano. Na okarani o wothe wa IBC akuruhanio na wagagu wa maumirira ariohagwo kioho kia miaka 5 hatari na ndosho. Mutaratara uyu uhariirio ni mubunge wa Baringo ya Rugongo niwe William Cheptumo. Ngiripotera Kameme TV ni Geto Wambui Wajihia.